Kilometer Stau. A8 München Richtung Karlsruhe zwischen Stuttgart Flughafen Messe und Leonberg Ost 11 Kilometer stockend. A8 Stuttgart Richtung Karlsruhe zwischen Heimsheim und Pforzheim Ost 4 Kilometer. Auf der A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen Dreieck Karlsruhe und Karlsbad defekter LKW und deshalb 2 Kilometer Stau. Und zwischen Pforzheim West und Pforzheim Ost nochmal 5 Kilometer stockender Verkehr. A81 Singen Richtung Stuttgart zwischen Eningen und Kreuz Stuttgart 10 Kilometer stockend. A81 Heilbronn Richtung Würzburg zwischen Ahorn und Tauberbischofsheim Baustelle und 2 Kilometer Stau. Und zwischen Ilsfeld und Pleidelsheim Unfallstelle geräumt, aber stockender Verkehr. Die B 426 Gernsheim-Höchst im Odenwald ist zwischen Oberramstadt und Hahn nach einem Unfall in beiden Richtungen gesperrt, genau wie die B 463 Sigmaringen-Balingen zwischen Balingen. Dobar dan, danas je koji je danas datum? 18. Danas je 18. 11. Ovako pa će Nova godina. Ja sam danas malo probao Mercedes, bio sam i prekjučer, sad je još noviji od ovoga, ova je ovako već ozbiljan dečko, ima 630.000 km, ali po ničemu se to ne bi reklo da ima. Prvo moram danas odmah prokomentirati, negdje je bio komentar od nekoga u vezi Mercedesa kao najveće smeće. Mislim da uopće za bilo šta reći, ovo je ovako ili ovo je onako, nešto je bolje, nešto je lošije, ali trenutno, znači do sada, što je mene najviše oduševilo je baš Mercedes. I ovaj znači odličan, ali onaj što sam vozio prekjučer ima 100.000 km, ima tu je unutra na ovom displeju gdje je radio i za telefon i to. Znači na tom mjestu tu on ima originalnu navigaciju ugrađenu, ovaj ima tu posebno dodano ovoga pored. Ali htio sam reći da, znači sad evo zadnje što sam probao, evo baš super kako sam rekao, volio bi sve probat, samo što neću ovdje kod nas imati priliku probat novog Volva, jer kod nas Volva nema ni Scanie. Šta sam htio reći sad recimo razlika, što sam vozio onog DAF-a, odličan isto, znači DAF sve super, sve pet, Mercedes, čim ga ušlo tam, znači već kad potpuno ravno, kad pušta kvačik, ovo je kvačilo. Kad pusti kočnicu, on automatski već lagano kreće, znači i obično znači gdje se uključujem na kružni ili na semaforu i to, on znači prije kreće, prije hvata, manje problema sa time. Drugo što se mi se nije sviđalo recimo baš mi se nikako nije sviđalo kod DAF-a, ujutro kad sam ušao u hladan kamion i kad sam krenuo, već sam došao do autoceste, još se nije ugrijalo, ne može se ugrijati, znači kompletno je, plastike su sve hladne. Na DAF-u je štekao, znači onaj gdje sam trebao stisnuti isto ovaj set plus, znači da si pokrenem tempomat, znači da bi uključio, da bi došao plus, znači tu sam imao problema s time, znači prehladno je bilo. Mercedes nema nikakvih problema sa time, nikakvih. Znači hladan kamion danas dođe, sve super funkcionira, sve super radi. I to je ono što gledam recimo ovaj kamion sa 630.000 km, kad ne bi vidio kilometre, da ne bi mogu reći, procijeni znači koliko ovaj kamion ima kilometra, a vozili su ga svi u našoj firmi. Znači ovaj kamion tamo stoji, sad onaj malo, svugdje negdje ide, svašta se sa njime radi, ali kamion je stvarno, znači evo, koliko ja vidim, nema znakova nekakvog trošenja, jel? Ovdje kad se dobro zagleda na volanu, znači ova koža malo kao da je na nekim mjestima od znoja, od ruku, vjerojatno malo, to znači ne vidi se, tu se mora čovjek dobro zagledati da bi vidio, da bi rekao da tu se nešto primijeti dalje. Ovo drugo sve, znači koliko ja mogu primijetiti na ovom kamionu, i evo stvarno mi je super, znači fino distancu ima, onaj noviji šta još ima, PPC piše ovdje njima, tu sam Satićevo nacionalno, bla 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 bla. Znači on ima sistem preko satelita, preko čega, preko nema veze, ili samo preko karta po GPS, znači po GPS položaju po kartama, već znači se zna se gdje su brda, gdje nisu brda. I
na kraju krajeva i kad bi uzeli kartu ravno, pa kad bi stavili znači koliko je kilometra prošao kamion, ispalo bi puno manje, pošto ne bi bilo brdo, tako da i to je sve uračunato. I taj kamion, novi Mercedes, ima znači čak i to da on već zna kad ide nizbrdo, on ga išapla iz brzine i ima radi ekonomsku vožnju, da ima plus minus do koliko da dozvoli da uspori, pa kad će opet ubaciti u brzinu da nastavi dalje i tak dalje i tak dalje. Pa to neki sitnica, ne znam, sam na tempomatu, sad imam distancer, sad sam isključio ga. Znači ne moram ko na DAF-u ja nisam našao da DAF to ima. Znači ne moram ko na DAF-u, sad ja stižem kamion, pa ja moram vratit pa stisnut gumb, stisnut gas i držat gas cijelo vrijeme, da bi ja i dalje stizao taj kamion jer se želim približiti malo, pa da ga onda idem predicati. Ili da ga na 100 metara kad on počne usporavati jer ima ispred sebe distancu radi, znači među kamiona, pa da ja onda već se prebacim na srednju traku ili na lijevu, pa da krenem tad prestizati taj kamion, on bi predaleko. Na ovom Mercedesu jednostavno, evo, kliknem ovako i gotovo. I on više neće raditi razmak, on će stizati kamion dok ja ne zakućim sam, jel? Tako da, i ne znam, stvarno se smjesti se fino, ima distancu, u kamion sve super radi, fino, šalta, jel, ide super, ja stvarno sam oduševljen, evo. Znači, meni se sviđa, do sad od svih najbolje se osjećam u ovome. Udoban je isto. Evo, znači baš bi volio uspoređivati Iveca novoga, znači automatika, da ima svu ovu opremu, znači takvog Iveca i ovog Mercedesa. Kod Iveca ne bi bio zadovoljan sa onim nekim stvarima, jel, plastike, neke možda gumbići, to nema, znači Mercedes je Mercedes, znači kvaliteta je takva napravljena, svega toga, ti plastika i svega, da tu nema šta reći oko toga, jel. Tu bi znači, znam odmah da bi bio Mercedes u prednosti na onog Iveca, ali što se tiče udobnosti, zvuka motora, tišine i toga, baš bi kažem volio. Mislim da Iveco je jako isto napredovao, da je Iveco došao dosta daleko sa udobnošću svoje, baš me zanimalo šta će sljedeća generacija biti kod Iveca, kako će izgledati. Ali znači u odnosu evo na DAF-a, na onog DAF-a ovog, pa i onaj DAF ima koliko 700, on je neki 100-tisuća više. Ali ne može se usporediti onaj DAF i ovaj Mercedes nikako. Znači tu nešto više, kažem, kilometra, nešto više, ali u svemu ono kad se pogleda sve okolo, znači on je prohrđavio tu i da DAF, kad se vrata otvore vidio sam hrče, da ima kod ovoga nisam vidio, kažem, tih plastika i tako neke stvari, onda neko napisano mislim smeće. Svako ima pravo na svoje mišljenje, ali sad ne znam. Recimo oko Scania, svi su Scania ovako, kad je Scania ko nešto, jel, kao Scania je, šta ja znam. Ali sam čut, tvrđa ovako, onako neke stvari ima super. Evo što mi se kod Scania bi sviđalo, što bi volio da ima svaki kamion, da ima kvačilo za stati i za krenuti. Znači kad staje skroz da mora stizati kvačilo. Ili kad kreće, znači da ja krećem kako ja hoću, da mu ja radim onaj pomak koliko trebam, jel, a ne ovako da on sam, da je čisti automat. Znači to, a ovo drugo šta ja znam, pa mislim, znao sam se povesti, a Scania mi je tvrđa. Dobro, opet ovisi, znači koliko jasnuka, gdje je šta ko ima, tako dalje, da ja ne bi sad tu rekao, ni za jednom rekao ovo je puno bolje, ovaj nije meni, znači u nekim stvarima, kažem, taj detalj mi se sviđa, sad neko ko vozi novog DAF-a, novog Volva može reći, ali taj tvoj Mercedes nema ovo, Volvo ima još bolje ono. Ok, znači neke stvari bolje, neke lošije. Ko u Magnumu, znači isto jako sam visoko podjeravan. Znači mislim da sam po visini sjedenja isto ko u Magnumu, imam dobru preglednost. Mislim baš je fino, evo, znači namjesti se, ok, super, sve. Meni se sviđa, kažem, tu od tih, unutra ima puno kao svega i svačega. Kad se smijem, došao neki Rus, Latvijat, šta je, kod da su firmi. Ukrajinac, nemam pojma šta je, bio je valjda neki dan svojim kamionom, pa je rekao šajze kao drek, to sve nešto, tu je stao na ovom, pa mi kao za volan ima gumbića, nije mogo nešto odveć, pa kamion je super čovječ, jer ona je tamo ima manje kod onoga tih stvari, on ima stvarno dosta, ima na ovom displeju, znači od vožnje sam si našao sve žive podatke, distance, poštimavanja, telefona, radija, znači jastuka, sve znači živo ima tu i jednostavno. Znači ja sam prekjučer, u stvari kad sam išao,
U utorak sam išao sam, pa sam u srijedu sam išao onda sa kolegom, pošto sam vozio ovu prikolicu, ovaj velika, morat ću slikat negdje nekako to. Prikolicu, ovaj komplet kako izgleda, u dužini je ovako isto, samo su osovine malo više nazad, jer između ima, znači dole skroz ovako dolje nisko sa šasijom, jel? Znači skroz nisko od asfalta i iza isto ima ovako, kad se dođe stvarno je nisko, čovjek sad pita kako ovo nigdje ne zapne. Ali i onda to prikolica djeluje ogromna, stvarno izgleda super, morat ću to uslikati. Tako da, evo to sam znači prvo htio reći, znači u vezi Mercedesa, znači bilo mi je super, znači ponovo bi kad bi vozio DAF-a, odličan ili DAF, bilo mi je lijepo sam s njim vozit super. Za dalje tura ovako, za ovo sad odi 4 sata u jednom smjeru pa 4 u drugom se vratiti, ovaj kamion isto, stvarno mi je evo super, znači ljepše mi je sad u njemu nego da sam u DAF-u, stvarno mi je dobro. Evo i 2 naslona za ruku i odlično. U ponedjeljak idem sa Manom za Dortmund, znači u ponedjeljak ću voziti isto ovako duplu prikolicu, dupla. Znači ona ima gore ima kompletan pod, znači od kraja do početka, znači ima jedan pod i znači ja ne mogu se skroz ravno ispraviti, znači moram se bar ovako samo malo pognut glavu dolje da bi mogao gore hodati. I onda u donji kat je znači tu gdje su osovine, tu je malo uži i tamo naprijed je opet normalne širine i onda tamo dalje gdje je sjedno tamo nema, tamo je tamo su instalacije, valjda šta li već. To, znači, imao sam još nešto. Iz tipa 622, to sam htio nešto sam bio napisao. Pa sam to htio samo to sam stavio. Pitao koji to drugi posao radi. Trenutno ne radim ništa, nikakav drugi posao trenutno, ali sam radio nešto vezano uz marketing i nešto što ja tvrdim da je super, da je jako dobro, ali zbog nedostatka vremena, isto kako sam radio posao u Sloveniji, nisam imao dovoljno vremena da to radi kod kuće, tako da neću sad puno o tome pričati, ništa, jer ne bi imao vremena i objašnjavati da bi ja to s nekim još radio. Znači, nego ako bi to zanimalo, ja bi onda trebao imati puno vremena posvetiti, zajedno bi trebali nešto odraditi to, da bi od tog nešto na kraju i bilo, pošto ja to trenutno ne mogu, neću o tome ni pričati, ništa, tako da, isti kako je bilo jel. Isti pa 622, evo ne mogu sad trenutno ništa pričati o tome, možda jednom prilikom, a sada te upućujem negdje bez veze, nema smisla, dok ja trenutno nemam vremena za to, stavio sam to na stand-by, a imam vremena još do kraja života to raditi. Kilometar teater, šta je to, nemam pojma. Ovdje je pisano, nešto smo pričali o udvojenoj posadi 4,5 sata vožnje. Znači ovako, one videe što sam pravio, 12 videa ima. Znači satovi vožnje, ono gdje sam se objašnjavao. Te videe treba pogledati od prvog do zadnjeg sve. Jer dođu ljudi, ne znam, evo dečki su vozili njih dvojica zajedno i onda su došli, ne znam gdje točno zaboravio, sam je napisao, onda su sa drugim kolegama pričali jer su im rekli da nisu radili pauzu, da je vozio svaki 4,5 sata, 4,5 i onda su to tamo čuli, vidjeli, gledali kod mene, da je to bilo na predavanje, pa su im oni rekli da to nije istina, da to ne može biti, da oni ne smiju duže od 6 sati, nakon 6 sati od polaska da se mora raditi pauza. Ako nisi imao, kad si krenuo, nisi napravio niti 15 minuta pauze u 6 sati, nakon 6 sati moraš stati pa moraš raditi pauzu. Da, ako si sam. Znači ako ja krenem ujutro raditi pa nisam radio pauzu pa sam na čekiću pa vožnja, čekić i prođe 6 sati, ja moram stati, moram napraviti pauzu. Ali ako su njih dvojica, onda je sasvim druga priča. Znači i ono što je pitao, tako je inspektor rekao. I onog trena kad je on rekao, ja sam zapisao te sve bilješke, ja sam ponovo bilješke pogledao. Znači on je rekao lijepo, udvojena posada, osim svih onih drugih stvari, kad mora ući, da mora biti do kraja i bla 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 bla. Znači bilo je, kad jedan odveze 4,5 sata, vozi drugi. U vrijeme dok on vozi, ovaj ima kao odmor, jel? Znači,
nakon 4,5 sata sjeda drugi i nastavlja odmah sa vožnjom 4,5 sata. Prošlo je 9 sati, ja sam rekao, ja bi onda napravio pauzu 45. Jer u ovim mojim bilješkama ja vidim da, znači, da je rekao, znači, da ne, čak ni onda da nema pauze. Znači, udvojena je posada, jedan vozi, drugi odmara. Vozi ovaj, drugi odmara, imaju 21. Jer normalno, ako jedan vozi 9 sati, drugi 9 sati, to je 18 sati, 21 im je arbajca. Ako rade između svakih 4,5 sata, 45 minuta, onda im džabaju oni 21 sat. Znači, opet ne stignu izvest vožnju kad imaju puno pauze između. To je jedna pauza, druga, treća, četvrta, kad će utovariti ili stovariti nešto, jer ako su udvojena posada. I znači, u mojoj bilješci stoji po uredbi po kojoj sam ja polagao kod, u stvari prije položio, pa da, to je i polaganje, dobiti slušanje i onda dobijem potvrdu da sam odslušao, znači 5 godina i onda produžujem kod. Znači, inspektor govori, 4,5 sata vozi jedan, vozi drugi i ne treba se raditi nikakva pauza. Oni cijelo vrijeme, znači, voze uvijek jedan, vozi drugi odmara. Ne mora se stajati radi pauze. Tako stoji u bilješci, znači, ja kažem, i ti dečki koji su rekli da 6 sati, bla, to su, znači, ima svako će svakako tumačiti i ono što sam ja rekao, znači i ja, ne samo drugi bi trebali pod hitno ići na napredanje, nego i ja. Svake godine, znači, ići, samo bi trebalo uvesti zakon, znači da između jednog i drugog predavanja, znači ako se mijenja neki zakon, da se zna kad se mijenja i da budu ta predavanja, da se idu na predavanje, da se onda zna da i to pravilo je promijenjeno. A ne, znači da ja idem sad pa ne idem godinu dana pa se nešto u međuvremenu promijeni pa onda neko kaže Damir ti si nešto snimio. Ja sam samo snimio ono što je čovjek rekao što sam ja istog trena upisao. Ja sam imao otvorenu bilješnicu na rukovnik svoj na stolu i cijelo vrijeme sam slušao. Nisam sad neki pričao, nisam se zabavljao, slušao sam svaku riječ koju je čovjek rekao jer sam htio snimiti video koje sam kasnije snimio. Čovjek je rekao 4,5 sata vozi jedan, odmah nastavlja drugi, nakon 9 nema pauze, nastavlja se dalje, svako odveze svoje vožnje i onda se radi velika pauza. Jel? Znači, to je čovjek rekao. I ja da sam u udvojenoj posadi, ja bi se toga pridržavao, ali bi ipak rekao kolegi, ajde da mi napravimo pauzu nakon auto, moram pripaziti samo šta radi iza. Znači, ja bi ipak napravio pauzu nakon moje i njegove vožnje, ipak, znači da ne bude baš da smo vozili cijelo vrijeme, ali nekako mi to ipak i rekao i čovjek je zapisao i znam da sam to čuo, ali opet nekako se ne bi usudio, ipak bi rađe rekao, ajde ti vozi 4,5, ja 4,5 pa ćemo onda zajedno napraviti 45 minuta pauzu. Ali kažem, govorim znači samo ono što je čovjek rekao. I da imam ja da imam problema rekli zbog toga, znači da mi neko kaže ne, niste smjeli tako voziti, ako policajac inzistira, ok, platit će se kazna, samo tu kaznu ću ja poslije preko firme ganjati, preko inspekcije, znači da to nije istina, znači da pošto sam tako učio, znači tako je rečeno i tako u uredbi piše u kojoj sam ja položio kod, znači da to nije moja greška, znači da tako je. Sad ako je neko drugi, ja sam čuo nešto Francuzi kao ne promijenili, oni ne priznaju, pa šta ima sad neko promijeniti, kod nas će biti ovako, što sam ja imao priliku jedan puta u Italiji što kaže ne, kao nema 15 sati arbajta, to jest ne prizna se 9 sati pauza, kao 3 put jedno može, kao ne, samo 3 plus 9. Ali ovaj kao šef, baš je direktor firme bio, sad mi smo išli po kamion, jer je kamion bio u žici. To sam mislim u jednom videu pričao. Zbog zabrane pa su onda i 2 listića našli, gdje sam ja radio 9 sati veliku pauzu. Jel? Pa su oni kao ne, i onda ovaj rekao pa kako? Pa kaže pa nije kao 3 puta tjedno da se može, znači 15 sada je 9 sati. Kao je rekao ne, kod nas nije. Znači za regiju ona je odlučio da u regiji tamo kod Rovinga, kod njih vrijedi tako pravilo. Nemaju oni šta odlučivati. Znači nemaju šta odlučivati. Ti inzistiraš, platit ćemo, ićemo znači inspektora, inspektor će onda službeno tražiti preko iz Slovenije ili koje države, tad je bila, kada sam bio u Sloveniji, i oni bi znači tada preko inspekcije naše i recimo talijanske inspekcije išli tražiti znači ovdje zbog čega je plaćena kazna ako u uredbi tako i tako piše. Tako isto i za u vezi ovog svega. Znači, ko gleda moje videe, znači prati moj kanal, znači ja sam vozač
samo vozač koji svi drugi. I na predavanju sam slušao, pisao, mogu skopirati skenirati moje bilješke pa i staviti na internet. Onog trena kad je nešto rekao, ja sam zapisao i to sam u videima prenesao. E sad, sve ostalo, znači, ovo je rekao ovako, ovo je rekao onako, ok, nek svako ima svoje pravilo. Znači, ono je, znači, informacija koju sam ja imao, a vi sa tom informacijom radite dalje šta hoćete. Jer niko ne može reći, ali onaj Lenart je tamo govorio na internetu, to nije točno. Ja nisam nikakva uredba, niti zakonska regulativa da neko može puno. Ja sam prenio, znači, svoje ono što sam ja čuo. Za sve one koje zanima i znači po uredbi Europske unije, znači ta koja je bila 2561, kako je, ne zaboravim, neću da će, evo i to sam zaboravio. Jer šta kaže čovjek kad nešto uči, ako nije zapisao, za 24 sata možda će znati 70% onoga što je čuo. Nakon 48 sati zaboravio više od pola, treći dan, znači ostalo mu je samo 15% onoga što je učio. Znači, zato ja sam lijepo upisao čim je čovjek rekao i po tom mom rukovniku, po tim bilješkama sam išao redom i snimao video. Znači, napravio sam znači, za vožnju, za odmor, za ovo, za ono. I kod udvojene posade, znači u mojoj bilješci danas sam provjerio, znači čovjek nije nikakvu vožnju, pauzu spominjao. Jer znači šta je, ako je i logički, ako sam ja vozio 4,5 sata, a piše da smije voziti 4,5 sata, pa onda ide pauza, jel? Znači, ako je kolega sjeo vozit, a ja ne vozim, da ja nisam vozio, da ne može meni računavati nešto ko vožnje, ne znam šta, sjedio sam i odmarao, pored sam bio odmarao i to je to. Logički kak je kolega vozio, kak je njegova karca, da ne može, nisu na dvije strane volani, jel? Sjediš zavezao, oborio sjedalo i spavam, što je radim pauzu 4,5 sata odmora. I zašto ne bi smio voziti nakon 4,5 sata, kad je on odvezao, ponovo sjesti i voziti, jel? Mislim, tako, kažem, tako je bilo u mojim bilješkama, tako je rekao, ako lažem ja, lago vam je inspektor i to je to. Čuo sam sigurno dobro, jer ono što sam slušao, čuo, pratio, odmah sam zapisao. Onako kako sam čuo, onako sam zapisao. To je to. Imao sam još nešto. JMC 9195. Znači, jedan subscriber je pitao da li planiram se vraćati za Hrvatsku ili ostajem u Njemačkoj kako sam bio planirao. U Njemačkoj ostajem definitivno. Znači, definitivno. Znači, jedno da ne znam šta bi se to moglo dogoditi, da odustanem od tog nauma. Znači, neka viša sila, ali što se tiče, znači, posla i svega ovdje, nema šanse, znači, da se vratiti kući. Ili evo, odlično mi je. Čak je neko napisao ASK Tut, tako piše, subscriber, skakač. Znači, kao ja sam skakač ili spinger, kak je napis, ne znam kako što ljudi nazovu. To je, znači, u firmu gdje ti dođeš, pa sad, ova je na godišnjem, uzmi tjedan dana, pa idi vozi tamo tjedan dana, Francusku, ne znam, Italiju, Njemačku, gore dole, vozi se, pa ti unese svoje stvari, pa se vrati, pa sad preseli stvari u svoj drugi kamion, pa onda iz tog drugog kamiona opet u neki treći kamion, pa onda radiš mjesec, dva ili tri ili pol godine ili negdje čak i godinu dana, gdje imaju, ne znam šta, u Ralu bilo, dođeš pa ne možeš do godinu dana, ne možeš dočekat kamion, jel? Nego stalno se prebacivaš, to je skakač, ali ja nisam skakač nikakav ili kod nas, znači mi smo skroz drugačiji posao imamo. Znači mi imamo sad, vozim robu iz našeg skladišta, vozim u naše skladište u Fürstenfeldbruck, znači kod Minhena. U ponedjeljak ću voziti to u Dortmund. Dok je bio jedan kolega na bolovanju, ja sam na godišnje, ja sam vozio ono što on inače vozi, mjesec i pol dana. Ali meni je, znači, kod nas je, znači, ajde, uglavnom oni imaju, znači svako ima svoj kamion. Ali u svakom slučaju meni je ovdje bolje i super da ostanem, znači, na tome da vidim sve, znači, sav opseg posla koji imamo. I ja sam fino tu, dođem danas ujutro, fino šta ćemo danas raditi.
sješćeš u ovaj kamion, potiđi tamo, vrati se nazad, završena priča. Ja. Znači sad znam ponedjeljak, možda utorak ili ću, ne znam, ću cijeli tjedan ili kako je daju ponedjeljak ću uzeti, ponedjeljak idem sa Manom, da vidimo kako je MAN ide. Kako će mi se on sviđati u odnosu na ovo, mislim da će da će ipak ostati Mercedes kao bolji. Šta sam htio reći u vezi toga? Znači, ja kad ulazim u drugi kamion, ja osim što nam se donese ovo sada snimim, ja si ubacim u svoju torbu koju ljudi kad idu na posao, koji ne znam, ne idu jest negdje vamo tamo, pa si u neku torbicu stave sendvič ili nešto i vodu pa si to ponesu na posao, tako i ja isto. Ili si uzem manji ruksak ili ovo sad sam uzeo veći da mogu si ovo staviti za snimiti, jel? Pa ću to pokupit pa mi je to nekako seljakanje. Ali inače šta se tiče ovoga, kak se zove, premještanja u kamion, znači ne vučem ja ni posteljinu, ni ne spavamo, znači ne. To jedno kad bi vozio taj, ako ću ići u Dortmund, onda ne znam, ako sam cijeli tjedan, onda ima jedan dan kad se ne može vratiti, to ima nešto tamo bude, pa se prespava u kamionu, ali to je znači kod da su da još duplo plaćeno i to je okej, onda se znam, ponese neki jastuk, prespavam tu i to je to, jastuk deku i eto prespavam, znači to ako je baš treba taj dan. Ali inače, znači ovo nema kod nas niko ne spava u kamionu, ovi tamo na toj liniji kad razvozim tu robu, kad sam na dostavi, znači ima kako se zove, što se ovaj vozio, da sam je onaj gore isto, se ovaj u traku upalili, pa ja nisam vidio ili... Pa nije traka dole upaljena, šta oni voze Ajde, prebacit ću se ja, valjda se mora, mada ja ne vidim nigdje da nešto svijetle, da se mora voziti ovo tako. Pa je ona gornja svijetlena, na zelena je upaljena sad vidim. Dobro, ajde vidio sam na vrijeme ja. Malo je gužva pa su prebacili promet. Znači jednostavno ja sam kako bi rekao, da, to sam počeo pričati, znači oni na dostavi pa imaju kreditno dečki, onda imam ključeve do ove trgovine, onda moram od 6 završim, ako završim do 7, u 7, onda u 7 i onaj 7 ili 9 otvara trgovinu, pa onda ajde krenut ću ranije na večer, tako mi se bolje da krenem u 11 nego ne znam u 12, pa ću se onda lijepo od 6 do 7 odspavat, pa se onda samo izvala ovako na krevet malo i to je to. Znači, inače drugih šema spavanja nema kod nas nikakvih i to je to. Tako da onda nemam se šta uzem svoju sa sendvičem, ako si hoću sendvič ponesem, onda ja samo vodu ponesem, prije jedem, evo danas sam si fino napravio ručak, pojeo sam, fino spakirao, znam kad krećem, zakvačio, ušao u kamion, fino odvezem tamo, vratim se nazad i to je to. Mogu svaki dan drugi kamion, tak mi je sve jedno ću ući ovaj ili onaj. Jedino od seljakanja, znači da si uzem navigaciju u svoj džep i opet ju izvadim, stavim nazad gore. Tako da znači nema, nismo nekako od nas skakača, meni paše da ostane na ovome, jer kad je ono bio komentar isto, da kad će doći do zasićenja, kad će mi postati to ako non stop jedno, pa god do 2-3 pa ti ono više dođe do ovdje. Ovako sam znači na svemu i svačemu i evo bio sam u petak nisam radio, u ponedjeljak nisam radio, znači 2 dana nisam radio, plaća ide. I šta sam još htio reći? I u srijedu sam bio, prekjučer sam bio sa kolegom, znači zajedno smo išli do Mintena. I hvala Bogu ja sam vozio i tamo i nazad. I to mi paže što sam vozila, rađe vozim nego da sjedim tamo pored. Ali eto, pričali smo učio sam neke nove riječi, svašta nešto sam saznao, čuo, tako da mi je bilo super u biti. A eto, znači dvojica smo vozili, a opet dnevnice i plaća se, znači i meni i njemu. Tako da uopće se ne budim, samo neka ja budem tako na tome, da vozim malo ovo, malo ono. Pa nauči se one ture, pa negdje treba, ajde vozi sad 2 tjedna od onoga, pa onda malo promjeno, imam opet malo vozit 2 tjedna, to nešto drugo, jel? Tako da, meni to paše. Meni to paše, da pače.
gore, kako ove kamere blica i to nije normalno. Ove neke malo brže, već ćete blicati da vidimo. Truck Driver from Serbia. Preporuči naš kanal. A je ovako njih troje snima Truck Driver from Serbia. Truck Driver from Serbia. Otvorio sam kanal, pretplatio sam da sam tek danas vidio. Evo, dečki isto nešto snimaju, nisam uspio otvoriti video, nisam stigao, samo sam otvorio, vidio sam da ima nekakvih vida, nešto je u noći snimano, da je njih navodno troje, pa bit će zanimljivo. Ima nas sve više. Svako nešto snimi, evo ga 60. Ćemo se fino striknuti na 60. Ajde nas reći to u vezi ograničenja dok još dečke ovoga. Znači, pretplatite se evo na kanal od dečkiju. Još jednom, Truck Driver from Serbia. Pa ću vidjeti malo što oni rade. Malo s ove strane, malo s one neko nešto snimi, pa ima materijala za gledanje. Zanimljivo. Evo šta je ovdje, gužva, ljudi moji. Malo šalto diže obrtaje. Sad je ler ubacio. To sam ti reći, kad sam išao u utorak sa ovim kamionom i tu, to je Leonberg tamo, šta je već ima ono odvajanje kod Stuttgarta, malo sad niže ovdje. Imaju ovako 3-4 kamere su postavile. Ja sam se prebacio na lijevu traku, na srednju, i bio sam nekako usporedno sa kamionom i nešto je iza mene bilo, ali ovako u oči mi je bljesno, da li već bila pored ili je bila ovako tu ispred mene. Znači, ima šanse, može vjerovatno i mene slikala. Zašto? Zato što, znači tu gdje su te kamere, kamione tu na tim križanjima gdje imaju te kamere, oni namjeste na 90 slika. Jel, znači, brzina maksimalna dozvoljena za kamione je 80 km/h, nije 90. Ja kažem da je to toliki apsurd, ako se ne smije voziti brže od nekoliko, zašto onda rade blokade na 90, da bi mogli ljudima kazne lupati? Znači, 80 je ograničenje, na tih 80 ide, ne znam, valjda 10, do 10%, znači maksimalno. Znači, može maksimalno, eventualno 88 se tolerirati, ali znači ko se vozi 87, da nije prelazio 87, neće imati nikad nikakvih problema. Znači, niko nikad neće reći tih 7 km može. Kažem, do 88. I ona filokamera, sad da li sam ja bio na 88, 89, ili on je bio malo brže pa je njega uslikala, ili sam ja malo bio brži od njega, jer on se odvajao desno, ja sam uhvatio srednju traku za pravo, jel sam išao. Ili su možda aktivirali one pa je blicala već tu pored mene ili niže, ne znam, ali dobro, to je, znači to dođe 15, 10, 15, 20 eura dođe kazna za to, nije, znači nije ono, ajde, pa platiš tih 20 eura i gotovo, nije tako strašno. Ali kažem, ne znam zašto, ali interesantno, znači to kako slika. Kaže mi kolega, tu ako je 80 gore na 80, jedan ćete slikat. Ako je 60 na 61 ćete slikat. Znači, ne, ovaj kilo me vozi 59, 79. Završena priča, nema nikakvih problema. Da vidimo sad kako radi ovaj distancer na manjim brzinama, to me zanima. Znači, ništa ne diram ni gas, ni kočnicu, samo se kliknuo ovaj res minus, znači da mi ga digne na zadnju brzinu, po tempomatu stoji 88. Ali on drži razmak s ovim autom, koji je na 65 metara i sad vozi brzinom od 55 na sat, ovaj auto ispred. To sam još rekao da ću prvo da me baš zanima u koloni, znači da li skroz od nule, da li skroz ono do kraja ovoga. Sad treba biti pažljiv kod toga dok to probamo. Evo ga, poći. I ovo je super, ovo se meni sviđa strašno. Jesam se, stvarno sam se našaltao, ja sam 12 godina i ono prije što sam vozio autobus i prije u Hrvatskoj, znači to je 17 godina već koliko, znači uvijek sam vozio s ručnim mjenjačem, vozio sam Mercedesa, onaj što se klikne, ali se uvijek mora kvačilo stisnuti. Znači
Znači opet sa mjenjačima, da vidimo šta će sad napraviti. Ako hoće do kraja, on će me skroz zaustaviti. Ili? Hoće, da. Evo ga ubrzao, odlično. Znači nemam nikakve brige. Sve će sam odraditi. Jer DAF neće. DAF kad već dođe do kraja, ono, ne znam, do 30 ili koliko, 25, tu negdje on isključi. I ono zablica i moraš, diže se avion gore. On znači prekine i nema, zdravo, nema ovo, znači neće zaustaviti kamion, udari čak i da zakoči, on će udariti. Ali evo ovaj Mercedes neće, super stvar. Sad treba kolegu, pustite se uspjeti obaciti, ću morati ja reagirati. Šta će biti sad kad on uleti, opet će prikočiti. Još nije prepoznao. E sad ga je prepoznao. Evo, znači to je biti, evo, koči, super. Znači ovoga, ako se neko uključi treba biti pažljiv. Na ovako spori brzinama. Jer dok on vjerojatno ne prođe više od pola, on nije prepoznao ga još sistem. Znači to sam rekao, ove dečke, evo, truck driver from Serbia. Evo to sam si nešto malo što sam se zapisao, bio samo snimio. Ne znam da li sam još nešto htio pričati. Uglavnom, evo danas sam uspio to namjestiti malo dok sam da mogu snimati dok ima dan, jer padne mrak, malo da se vidi kamion, jel? A da sam ovo sa web kamerom napred, da morat ću nabaviti onu GoPro kameru, pa lijepo da ovdje kad dođu ne snimat stavim lijepo iza, evo recimo ko što Andrej ima. Budući da više nemamo previše mi to vrtljancija, to možda nakon godinu dana, dvije kad budemo ovdje, možda i ranije, možda nakon pol godine ako se ustalim negdje nešto budem mimo, ili ne znam da imam ovaj kamion pa da sad samo uzimam ovu ili onu prikolicu, jel, ako bi se tako nešto organiziralo, onda bi možda mogao opet malo složiti te kamere sa strane, ali dok to nemam, znači bilo bi možda najjednostavnije da stavim jednu kameru tu pa se bi mene vidio bi se kamion, vidjelo bi se napred dovoljno i to je to. Mislim, nije lijepo ono kad su i retrovizori, kad je ono iza, ali evo ja sam dosta videa snimio, pa valjda će krenut Dule koji mi se već duže vrijeme ne javlja, valjda će mi se javit, rekao da ćemo se čuti, da će me zvat, pa nije, pa dobro, možda sam ja njega trebao isto nazvat, možda ni on mene neće javit, zvat kad se ja njemu nisam javio. Idu neka duga svjetla gore iz zraka, dolazi avion. Jedan je sad se digao, on je otišao tamo, a ovaj od uzgora, drugi dolazi da se spušta dolje. Ja mislim da ovo veliki ili mali da bi svi da je svima zgodno stati, sad da mogu sad stati sa strane i gledat kako avion se spušta. I kako uzleće isto, zanimljivo za gledat. Do sad još nisam imao prilike letiti avionom, ali ovdje kako jesam se jednom ću imat sigurno, se jednom nešto ću trebati ići, pa mi se neće dati, nego ću otići avionom, imat ću prilike sigurno. Ne bi baš volio non stop putovati, jedno ide još jedan, odmah drugi je zadnji, znači idu dva. Dobro, i ovdje ima isto dosta gusto, nije ko u Frankfurtu, ali evo jučer sam ulazio, nisam nijednog vidio da slijeću. Sad se dva su poletila i evo dva slijeću. Znači, jedan je već se jako svjetlo vide, ne znam se to da snim svijeta, onaj drugi je dosta iza njega, ali jako isto dosta blizu relativno. Treba spustiti oba dva. Da, ona je dosta daleko još. Ovaj stigne sletiti, maknut se tamo. A vjerojatno imaju dvije staze, neće na istu stazu oba dvoje. Ide pravo na mene. Malo skreće, još malo mata ravninu za slijetak.
klima i željeza i svega. Kad ne znaš kad možeš tamo pucniti. Od šaraf i krivi šaraf, pa ga onda slikaj. Pa ga onda slikaj kad bubne dole. Petak je danas, baš je gužva. Baš je gužvara. Evo ljudi, to je to, ja sam napravio jedan snimak, neke stvari sam objasnio, ono što su bitne bile. Još volio bi još jednoj temi pričat, Damir pričao jednom. Mislim sam to sam snimio, nešto sam rekao u vezi Njemačke. Znači kad bi ja morao kako sam pričao, znači da ja tu vodim djecu, da moram sve živo plaćati. Znači da su svi troje tu, da moram stan za sve troje, da idu u školu, još bla bla, i da plaćam toliko stan, a da ono što sam razliku zaradio dam za stan, da nema šanse. I to stoji mi danas kod toga, znači ne bi išao, ali evo, znači ako budem našao trosoban stan, za mene, za ženu i za Luku, onda će čerka biti u dnevnoj sobi par mjeseci, dok znači, ne dobije par plaća, da njoj nađemo garsonjeru, jer ona sa svojom školom ima dobru plaću, moći si plaćati garsonjeru. A ako nađem četvorosoban stan da bude 1000 eura, znači sa svime, onda bi ja mogao, onda bi imao sobu iza nje, onda bi ona bila s nama, ali onda bi, tako je ona rekla, jel? Jer ja kažem da meni, mislim, školovo sam dijete, sve sam dao, neću sad dijete tu uzimati, jel? Ali slaže se i ona tu isto, ako radimo svi troje, znači da da ne plaćemo ja i žena sve, da neke druge stvari isto treba još, će trebati, jel, pa ne sad mislim, da dijete radi i ne znam, potroši sve, a mi da financiramo, da ju oblačimo, hranimo i to. Tako da ona rekla da ona ne želi, da ona želi da i ona, znači ako bude veći stan, da hoće i ona nešto dio dati za stan. A šta je na kraju krajeva i dobro, što Njemci uvijek i rade, znači, ako si završio školu i nađemo ti stan i ideš živjeti svoj život, a ako ne možeš, onda možeš biti kod nas i dalje, kod roditelja, jel, ali plaćaš toliko i toliko sobu. To oni rade, znači to je to, ali to nama izgleda čudno, to je u biti dobro, šta se ja napravim. Čer dođe, zarađuje, ne znam, super zarađuje, ja kažem ne trebaš ti ništa, evo imaš za jest, imaš sobu, imaš sve, i ona se nauči tako 5 godina, 10 godina. I onda jednom dođe vrijeme da mora sama živjeti, i onda šta sam napravio, kako sam je uslugu napravio, medveđu. Znači onda nema više ono što je navikla. Ovako prvi dan kad počne, pa kad zna koliko košta život, pa kad izvadi to iz svog džepa, onda sam je naučio pravu stvar. Tako da sam rekao, ajde, mislim, na kraju krajeva ispadne bolje da ona, ne znam, ako ja plaćam stan 1000 eura, bolje da ona da ja dam, ne znam, 700 ili 800 i da ona doplati ostatak, znači da ju košta stan, da ona da od svoje plaće 200 do 300 eura, nego da ju nađe garsonjeru koji će plaćati 500, opet je 200 ona u plusu, jel? Jer kažem, ima fakultet, ima sve, sam to isfinancirao, košta brdo novaca, super će zarađivati, pa ajde, bit ćemo zajedno, ispašćete jeftinije, ali ajde, daćeš 200-300 eura, to je ona sama, znači ja ću dati pola, ne trebaš dati pola. Ne trebaš dati pola, baš da ne bude sad pošto mi ne treba stan od 1000 eura sa 4 sobe, da uzem sa 3 sobe da bude 700, 600, 650, 700, pa sa svime ostalime da bude taj stan, znači do 900 eura, do 800-900 eura. Ali kažem, ja sam rekao i do 1000, znači sve što je do 1000, šta kažu, varmite, znači kalt mite i varmite. Kalt je hladno, varm je toplo, znači hladni najam, topli najam. Sa režijama, sa svime.
Evo ovo, to se znači još sad i dalje priča na ovom temu da li se vraćati ili nema, nema šanse. Sad ne, znači dok ne riješim ono što sam planirao, dok se ne pripremim tamo za onaj zadnji period života kad čovjek već ide u penziju, to znači dok se ne pripremim, dok ne podignem svo troje ovdje da dobro žive, da rade, da se nešto mogu steći i napraviti za života, onda dok to ne riješim, dok ne budem išao u penziju, bit ću ovdje. Ako se ovdje stvari drastično ne promijene, znači to ne ovisi opet od mene niti od ovog posla, nego do kompletne države i svega što se događa. Njemačka nije šta je bila, a da će biti za 30 godina isto, loš je vjerojatno hoće. Možda već za 10. Pitanje je šta će biti za 10, 20, 30 godina. Možda se sve smiri, popravi, možda svud bude dobro, možda i kod nas bude jednako koji tu, pa ću onda reći djecovi još ostajte, tu nemojte žuriti da ja idem kući polako sa ženom, sa mamom, jeli, to je to. Puno ću ja danas dugo putovati tamo, jer će trebati pauza, koliko ja vidim, već vozim 2 sata, a ja još 180 km. Ovo, ako tu još malo ne prestane ova gužvancija, neće biti dobro. Ali dobro, šta se može? Takav mi je horoskop danas. Eto, to bi bilo, ljudi, to za današnji video. Znači, tu sam danas, ne znam, piše koji je danas već dan u Njemačkoj. Od 6.9. pa sad neki dan, tamo sam nešto računao, pa sam jedan napisao više, jedan manje. Možda sam kod onog pisanja koji sam dan njemački preračunao za koji dan, ali nije bitno da li je to 69 ili 72, tak sve jedno, jel? Ali uglavnom, evo, još 2 mjeseca prošlo, bit će brzo 2,5 mjeseca kako sam u Njemačkoj, bit će brzo i 3 mjeseca, sad sam već puno pametniji. U vezi puno stvari ovdje, ima još puno stvari za riješiti, ali neka polako, evo, sve ide na svoje. Društvo, ništa, pozdrav. Ako Bog da, kak se kaže, u ponedjeljak ćemo sa Manom malo napraviti snimke, idemo za Dortmund, tako je za sad u planu. Tako mi je rečeno, sad vidjet ćemo. Uglavnom imam vikend, subotu, nedjelju, onda znači ponedjeljak do 12, do 1 sam slobodan. Samo da ovo danas odradim i super. Nisam se naradio ovaj tjedan uopće. Bio sam i vikend kod kuće. Bilo mi najviše da do onog najmanjeg vidim luku. Ovim velikim oni ne fali ništa, samo ti stari pošalji pare i nama je dobro kod kuće. Može i mama ići. Mi kad se saželimo da vas vidimo, doćemo vam u goste na par dana. Samo dajte pare i nema problema. A ono Luka ipak mali još, pa ono falio sam. Bio sretan kad sam došao. Tako da i on jedva čeka da dođe i bude sve u svoje vrijeme. Pozdrav društvo!